Kardom don marli pinini li puthar wan thola nali tum kaching hon mate kilang bom channel Karbi 2.0 along lasi pinia video bang kanali tum na thumbnail mate title long theglong pot ta hailo lason thak thak si laso video long kanali tum hana piklang pon po kasinali tum video ki cheng pen ki jut an lang igon talo pol de nang tum chini po lapen non kilang bom la Karbi 2.0 long sinali tum akimilang pulote subscribe pe tok dui subscribe pulong nali tum ber igra lar ina tu bel arjan da dui daka ber igdadra all long set that lalo pulote mo non phirni le update akimile video akimile upload sita nali tum mobile long nali da prangi aphan mate kilong da prangi aphan lasi video chengpon lo nang sabso la intro pe domasi intro bang lang pon igo la pendet na litum da screen long theklong pota hailo la mobile screen long da Assamese la pen English pen dai tok dolo 9354 DEE Assam LP la pen UP teacher requirement post dak 9354 ana post do lasi la prang 2021 hot ki jok tang mate la lote ki jok dun la tet ke pas tum la tum adak database bang che delete pet pasipu ala computer long pen lasi non puthat ako requirement akimi job akimi dak piklang tholo applied lasi tet ke pas tume do ulo likar biang long ta da pen nahok adet ta do ulo asi long le bang la ki kapre galam no stamina litum manela koson si jog du nei manona fit pate koson pp documents nei ma mantu an ma det lahai huisini li bang than mon pono lasidak dak tok do name of the post lasi assistant teacher LP la pen UP level la pen dak next bang name of department dak bang ke la name of the department bang the recorded of elementary education Assam pulol la pen dak total post bang nang tum thek ponlong podak 9354 la pen LP la pen UP board lo hini talo hini pen dak 9354 posando la pen dak tok do job type bang Assam gov job lo la pen job location bang all Assam lo la pen dak application date bang ke nang litum mola February mo chiklo pen nang litum tarik ingsi pensi kicheng pon po application ki jog dun adet bang la pen ki jog nai bang ke nang litum dak application mode do la online sin nang litum jog nang po la pen last date bang ke nang litum la last date bang 15/02/2022 la so date hello last date lo la so apra nali tum bang document sai hui chi sikra jog duna la si online si jog dunang po form bang ke la pen la so konat si jog ning ma dak official la website pilo la DEE assamgov.in la so website on nali tum dam ikpen dak online nang litum submit dam ikmilo la sinon bang la so link long le ber sita nang litum dak chi open pilang athema la tarik ing si pen si nang litum la so link long bang open mi la so link ke la pen dak detail sai hui tok dolo la si la so link bang ni li la video description long pidet product pen nang litum detail sai hui bang nang litum pore te milo la pen dak name of post do lo ya nang litum dak pen lang pon igdana la pen name of post la ke assistant teacher la pen assistant teacher UP la pen LP science teacher Assamese language teacher Manipuri language teacher lai hula ingsi ni ke thampli la 5 ta mane la son total la 5 post do amen bang la pen number of post bang ke nalitum dak dolo dak tok dolo la pen LP level bang nalitum 7242 sidak pik lang pon la pen UP level bang 2112 la ando la si ndaga ko la post details lo nalitum lai hui dak pen ki tok do la ST la hai hui
nalitum dak pen lang pon ideno pore pon ideno nili bangal lan ke details ane nili dak pore relo nasi la aber bang nili son hormone piklang tulang pu bangke la documents required bangke nalitum dak nang po passports dak passport size photo photograph la pen SSLC admit card la pen it's SSLC mark sheet la pen certificate la pen degree mark sheet la pen certificate la pen dake tok do any other mark sheet and certificate higher education la pen DLED la pen BEd mark sheet first year second year la pen caste certificate nake vote fanda nang po OBC ST lahai tu man tanang thai po la pen da ke tok 8 number lang makanali tum certificate NNC lai hui nali tum da po certificate or mark sheet of Assam tet la tet long ki undun mate ki pass dun na certificate nang podak lai hui da ke tok do thailo la pen certificate of economical lahai hui ta dui la pen certificate la serviceman issue by director Sainik welfare board la pen da scanned signature bang nang ponang litum la pen dak bang kenang litum in important dates like important dates and the DEE exam teachers requirement 2022 la se dak cheng poni bang pen nili nang than thula starting date of online application submission 1 tarik pen tarik shipen 2022 la pen dak last date bang nang litum submission bang ke 15 ando sang box nang litum bang jog do nang po online pen la pen application on online application la form bang dak lo 1 tarik pen se form bang pipo la pen nang litum advertisement la lang daim to dak click ingo la pen vacancy breakup da click ingo la pen official website la so website the official website na pipo na litum han lan cholo dak nan kitok dak bang ne nili ingsi ni details nang than cholo asinang tum dak nalitum bangke dak kicheng pen kijuda nalitum dak pore pon ek dia no details sai hui banga la sila tet ki pas tum an mane chuning ki jogdon tum an ako jogdon tunang po apare ladakh lo min lata ingsi important lo dak ni link si ni bang dak pipo the Assam Tier 2021 candidate must present only the new acknowledgement received for all purpose of the requirement process la acknowledgement tuning ki jogdon la acknowledgement ingsi ID la so akagos banani tum alo bang chibinang po so hute nang po da sidak do thailo asenali tum lang daim putan nili la link description la so video link long description long nili pdf po adak pen nali tum lang dam ik tamil asela so video nali tum share ponik thal lang misen pulote ili Karbi longar lota tet ke pas pang do o ki undon bang do la si long le bang ke mo phiralam no stami la so video bang nali tum share ponik tha dapen channel long jong sakki milang please subscribe ingo nili channel mane nali non 1k bang ke pleng pupusi ningchi thelo la si la 1k bang nali tum nabi pleng dun srara go la pen nali tum jong se complete lo pulote 1k nili complete lo pulote nali tum phan engsi giveaway do la giveaway bang nali tum long po la si la anso se mane la so channel pachi thang nang pura nali tum ta share pon iktha la pen pinya video bang ke la anso la si mo next video long le chitong iklo nang la si dome thak me kado ka la Karbi channel ke lang ra do an phan sta me la pen Kardom